Biyag di tao. Hello, naragsak nga daw kan oras tayo amin ngawan labas. Welcome kayo manan dito YouTube channel Jenna Almoy te drama. Sakbay ti baro manan na drama, kablawan da pa ni Kabsat Sarina Anes ti Tatayog Pangasinan, ni Marjorie Agbayani di Takawayan Isabela, kani Kabsat Agnes Abad dita Singapore. Kati tayong nga rodandanggan ti episode 300. Dito'y drama tayo. Biyag di tao. Adala man ti rabi ngam apay anak kariing kapaylaeng Tomas. Ay, Itay pay anak kaululimag ka. Apay ka dila kay. pampanunutok laeng nang iti anak ta, emeng. Manipod na danda amin na ni tinapinta sa panggadan. Imadayudan ka na ta. Lakay. Mangmanggad kas may sa nurse nila Lane iti adayo a lugar. Ni Triste, may san asiman. Ni Andraw, may samutan a maestraw. Ngam adayo la a lugar ti pagtrabahuan na. Ay, Tomas. Mailiw akong kanakwada. Napatag kanyak na kita anak ta, bakit? Maawatan ka, Tomas. Ngam di ka unay agpampanunot. Makapadakes ken ka dayta. Nang runa katagpuy-puyat ka. Malagip ko lang matidaa. Nagbunga na kita adon arigat ta nagtalon kan nagbangkag. Kat ita, ang papadadan nga daan iti natalged a panggadaan. Iso na lang, tanda amin iti adayaw. Nagsapakan amapan ni Jay Talon, Tomas. Nariwat pay laeng. Un bakit? May mayat mo't lang ti masapa ang mapanagtrabaho iti talon. Saan una yan napudot? Agar musar ka pa'y nga rod sakbay amapan ka agtrabaho. Narigat ti mabisinan. Alaman nga ron bakit? Mangisagana kay ti pagar mo sarak. Tay nakmot isagana nagiti usarak iti taltalaon. Ay, mabiit man laeng, Tomas. Apay bakit? Apay adi mo ibagbaga kanyak nga dagayam sugat iti gurong mao. Ha? Ay, awan na ito'y bakit? Diyak nga ron di kaskaso. Isa ko nimbagbagakin ka. Di mon ituloy ti mapanijay talon. Agasampay nga umuna day ta sugat mao. Saan ko maanatangken ti ulom? Kabaalak ti mapaniti talon. Amumay na ito lang ti amok apagsapulan. Ngem, Tomas. Aginggat kabaalak pa ti agtalon. Agtalon naklata. Napigsapay mo ti bagay. Di mo latan ni kaskaso ti sugat iti gurong kau bakay. Ay na, agyaman ak taimawag ka ris ti anak ko. Mailiw kamin ka ni tatang yo. Gaputan na bayag asaan ka nga imawag. Pasensya kayo, no ito lang mawagak na nang. Makumikumag kami ni ti trabaho ni ti barko. Oh, kumusta kayong ka ni tatay? Babaan iti kasi ti Diyos. Nasayaat kami ka ni tatang yo. Nasaya at nga rin bukasta. Uwing kayan. Isong imawagak na napatagkibagak ka na kayo. Anya day taristay. Naikanak iti vacation leave. Kat inton o may alawas, agawin at kita lugar tayo, tapno bakasyon na. Ay na, maragsakan ak iti day nga imbagam, anak ko. Nabayag mo't asaan da ka nakita. Kung kaya na na, sumarsarong ka di matlang na dito akakapsat ko kada kayo, di tabalay? Sagpaminsan da sumarong karkada kami kanitatang yo. Makumikom damot iti trabaho da. Kasta ka di. Wen anak ko. Maawatan mi matkit di ida, tanarigat mo't apanawan dalatan ti trabaho da. Sa bagay, Di mo baybayan ti salunat mo di tabarko nga ayan mo, anak. Agan-anad ka kanayon. asinaw jay kinasaritam itay iti cellphone bakay. Niresti lakay. Impakaam mo na nga agbakasyon inton umay alawas dito'y lugar tayo. Ay kat nasayaat nga ron ano kasta. Nagiti nga ta nga duapay nga anak ta. Agbakasyon na nga tamay. Diyak amo Awan pa yung nagtimbagbagada. Adamat lugan ang nagsardang iti bataw. Asino nga ilay tadimtag.
Inka man kitaan itatawa. Wan lakay. Ni Andro nga anak ta ti dimtang lakay. Ay katlok ta madagos tiri daw. Darasam. Nagadon na grocery ti kinatang mau. Para kada kami kananang yaw andraw. Uwin tatang, para kada kayo kaninanang dayta. Ay na, imbag ka pa itamay gatangan na kami iti kanan mi kanitatang yaw Andro anak ko. Saan Eming. Di mo nituloy ti kayat mo ngay baga. Apay ka dinanang? Anya ko matibagayo. Kwa. Ay, nailawan kumutan. Anya ngamin dayta ay Manipod ngamin nagtrabaho akasiman ni Restay. San pa'y anak kay tud kada kami iti paggatang mi ko maiti kanan mi kanitatang yaw. Anya? Pudno ka di dayta, tatang? Pudnaw, andraw anak ka. Kastamat ni lalay na kamsatyaw. Saan pa yun ngay mauawag? Kasta gayam. Saan kami matkit ding agdaw-dawat, ha? No, ada may tenda, agyaman kami launay. No, awan, mawatan may. Kabalag pa'y matlat ang talon, tapno ada igatang may, iti kanan may kaninanang iyaw. Nakaturugan ni tatang, nanang. Nadlaw ko ti dakkel asugat iti gurong na. Impa-check up yo ka din? Di na kayat nga ipa-check up. Agimbag tulat ta kanon. Anya? Amangan no ma-infection ti sugat na. Nang runakit mapapaniti taltalon. Ay na anak ko, sa anak kurang iti pamagbaga kinitatang yaw. Ngam ipilit na latta mo ti kayat na. Ha? Adun ti saksakitan ni tatang yaw. Pasaray maulaw, ken agkapsot ti panagkita na. Anya? Wen Andro anak ko. Uray no addan sakit amarikrik nana. Mapanlatag trabaho iti talon. Inak ipa-check up ni tatang iton bigat. Sana bale, tabakasyon pa'y mutla ti eskwela ita. Agtali na edak pa'y dito'y balay Asinong di kinasarita mi ti cellphone nanang? Nagbiit kayo mata nagsarita? Nilalay na kabsat yo anak. Agsangsangit nga imawag. Apay ngagsangsangit? Di na mat ibaga kanyak ti parikot na. Tilaang na ibaga na, agawid ka nun dito'y balay. Anya? Nalabit nga danadagsan a parikot ti kabsat yo. Isu nga agawidan dito'y balay. Di nakpagdanagan, Andro anak ko. Gagangay lang nga sakit ti marikriknak. Ulaw kan panagkapsot lang ti panagkita ti marikriknak. Tatang, Sana na masapul nga ipa-check up nak iti doktor. Sayang lang ti gastusa may ti panagpa-check up ka. sigurado kayo, tatang? Huwin, anak ka. Masiguradok na ita. Awan na dagsin na sakit ka. Iso ati ka na yung dandanag. Masikog ka simbang lalin anak ko. Pakawan endak, no inlimad ko ti amin kada kayo, nanang. Sa dino tayan ti lalaki ang nakasikukin ka, lalay. Diyak mo, tatang. Anya? Apaya di mo amo, no sa dino tayan ti lalaki ang nakasikukin ka. Sungbatam ti amam lalain. Asinaw day ta lalaki. Katrabaho ka nurse iti pagpapayak ng ospital, nanang. Tatang. Anya? Linuko na klang day di alalaki. Adaan mat gaya man iti asawa. Kalpasan ama amuan na ama si Kuka. Kalaat ang nag-resign iti ospital. Katsahanan ang nagpakpakita pa'y kanya. Anya? Gapo iti dayta na pasamak. Nagikatak matan iti ospital. Gapo tamabain na, tatang. Una yan day to'y anapasabakin ka, anak ko. Uli tagtakid daw iti pamakawan ka na kayo, nanang. Tatang. Sapay la kung mata mapakawan da. Kumusta kayo, tatang? Simangpit ka na, Barta, Kriste.
Apaya may salang abag ti imot mo ang nagawin. Di yulap na ni kaskaso ti bag ko ang nagawin. Tinapotag, nakaawid ako dito balay. Di kay ka di maragsakan. Mas lawak lang, anak ko. Awan rin pa kapag sindawan niyo. Yung baka mukmat kanina, nangagawid ako. Saan ka di? Kahit kung tagina na. Kahit kung ti magturog. Agbarbartag ka dilat tantiar aramidam reste. Anya ka di ti mapaspasamakken ka. Kaya't ko ang makasarita ni tatang nanang. Apay akayat mo ang makasarita ti amam. Basta, napatag, tibagakin ko na. Mabalin mo mat nga ibaga kanyak no anyaman ti ibagam ken tatang yo. Saan ka diyan nalawa, di talunan ni tatang at ako? Apay ti daga. Ilago na yun, di daga talunan ni tatang nanang. Anya. Amom ka di ti sasawam reste. Anya ti rason, apay akayat mo nga ilako ti talon tayo. Tapno madan tayo ti kwarta. Ti kayat ko asawan, kayat ko ngalan ti bingay ko. Anya abingay mo asasawam reste. Kayat ko nga alaan ti tawidag kada kayo. Si Mangpay talagap iti barko ni Reste nga awan urnong na. Mas daawak nga rod. Tapay nga awan urnong na si Mangpet. Nangipanan na nga iti sweldo na nagtrabaho iti barko. Ay na, anya ka din ti mapaspasamak ka na tayo. Nasikugan na balasang nilalain. Si Mangpet mo't ni Reste nga awan urnong na. Kan agbarbar teklatan tiar aramidin na. Nilangan andraw ti limpyo kadakwada. Lakay. Jak umanugot iti kayat ni Reste ang mapasamak. Jak ilakaw ti nga kaisuna adaga at talunag. Makakayat mo nga ilako ti daga at talunan ni tatang Resti. Amumot ang napatag ka ni tatang ti panagtalon. Kasapulag ti kwarta. Iso kayat ko na mailako ti daga talunan ni tatang Manong Andro. Mabit man lang, Resti. Nangipanam iti urnong mo nagtrabaho iti barko. Ha? Kuha. Sumungbat ka. Nangipanam iti urnong mo nagtrabaho iti barko. Impaabak ko amin iti sugal. Anya. Nagsugsugal ka kabayatan ti kaadam iti barko? Wan. Kat sing-singirang dakpayan dagiti nakautangak. Anya. Nakas ti mapasama kanyak. Nodyak mabayadan lagi ti utang ko. Iso akayat ko nga ilako di talon tayo. Di mo ipilit ti kayat mo mapasama, Kriste. Napatag kanyak di talon. Iso adyak kayat nga ilakaw. Kasapulak ti kwarta datang. Mas ka nabayadak dagiti nakautangak. Ulitag nga ibaga. Diyak kayat nga ilakaw di talon ka. No kastang ron? Isubliyo amin kanyak dagiti kwartaan ay tulong ko kana kayo. Hanya, no di dak kayat atulungan. Isubliyo amin kanyak dagiti kwartang inted ko. Manong Resti, pangaasim tagi mo bugkawan ni tatang. Ay lalay na, di ka makibiyang iti saritaan mi kanitatang. Umadayo ka. Respetuam kumamat ni tatang, Manong Resti. Di mo Di ka makibiyang ko naklaro din. Hoston, di mo ituron ti kapsat mo, Reste. Pang-asim. Ayan ni Resti, nanang. Pag-asim, Andro. Di mo tutupan ti kabsat mo. Jak magustuhan ti naramin na kadatatang kanlalin. Aglablabusan ti unan bain. Andro. Saan na nasayater aramidin na? Nasken na makasaritak itinalapat day ta Resti. At nakalagayan dito yung aking inom. Titanog lak, Manong Andro. Di man ulitan ti naramid mo kanyalalin. Kastamatan ka ni tatang. Ha? Nagturad ka amang isidir nga dana itulong mo kadakwada. Nga uray awan mo't inted mo. Tanangan ti panagsasaw ma? Tanod dadaka sa mapasamak kadatatang kananang. Agpinasin siya talangan. Anya ka din ti mapaspasamak iti pamilya at tayo lakay. Nilang Reste agar aramid iti sana nasaya at iti pamilya tayo.
Kapo amin na ito'y ti bisyo kan panagsugal na. Nariribok matan ti amin. Lakay, Jak namnamay na dumtang ti kastya panumok iti biyag tayo bakay. Pinadakkel ken pinagadal tamat iday tinasayaan. Ngam kastoy laeng tinagtungpalan ti amin. Diyos ko. Jak met kayat apat ganti kayat ni Reste ang mapasamak. Jak ilakaw ti kakaisuna adaga at altalunag. San lagayam ang nakautang iti dakkel agatan ni Resti, tatang. Nagaramat pa iti maiparit nga agas. Ket saan mo na makasubli pa iti barko a pagtrab-trabahon na. Aniya. Nagbakasyon ti maysa kadag iti katrabahon na iti barko at agakabangibang nga ili. Iso tinakaamuak iti dayta. Kasta. Naigumon iti daka sa bisyo ni Resti. Iso ang nadadaal mo tibiyag na. Isardeng mo ti panagin inom mo iti arak, Resti anak ko. Awan ti nasayat nga ibunga dayta. Kita man ti langam. Nakakutkutong kan. Nabaybay amon ti salunat mo. Nasagit tinakam ko naman. Naman niya matan tinapasama ka na iti barko. May sak asiman nga walang trabaho. Resti, Sabay payandak nga gininom na lang. Ba ito yung tinagsak ko? si kamot laang tinang dadaal iti biyag mo, anak ko. Nasursurom tinagsugal, ken nagaramat iti may parit nga agas. Nanang, Ang balbaliw kan, anak ko. Awan tinasaya at amay tulong ken ka tinalabas, apa naging inom mo iti arak. Panunutam kit di ti masakbayam. mapupukaw niya kwarta iti wallet ko. Bakit? Anya, sino ko matinangala? Italaay nga mapasamak ti kastoy. Nilakit ni Reste, tinangalay ti kwarta. Awanan sa balip ay. Anya, Ayan ni Reste. Diyak mo, nagmalmalamot nga awan dito'y balay. Jak magustuhan na ito yung inaramin na. Isulakit na itinangalay ti kwarta iti wallet ka. Si kakaliti ka text ko itay pare. Bun pare, ni Mario. Oh, oh, at iti bayad ko iti agas ko pare. Agyaman na pare. At timutin ti agas mo. Ha? Ikagtigday ti dakas. Pulis? Sumurot ka kada kami. Nagpakpakasyak tatang. Nanang, Manong Andro, tulungan na makarwar di ti pagbalutan. Diyak kaya ti mabalod. Ladingitan mi Resti. Sanda ka matulungan. Natiliwan ka iti maiparit nga agas. Ket rumbeng lang nga maibalot ka. Manong Andro, dinadael mo ti biyag mo Reste anak ko. Saan kami matanagkurang iti pamagbagakin ka? Maramin mo pa yan kagtakaw, tapno lang igatang mo iti may parit nga agas. Tatang, Diyak kaya't amakita ka dito'y pagbaludan, anak ko. Ngam, nasken abayadam dito'y pagbaludan tinagbasulam. Agbalin ko maaleksyon ken ka tinapasamak. Agsingsingpet ka dito'y pagbaludan, anak ko. una na. Pagbabawya akong ti amin. Pagkawanan dag. Sana ka nagbalin ano sayat nga anak. Naglablabesak. Diyak init kan pateg dagiti ado arigat yung kanyak. Pinatpadaldak. Ita kastilang tinagtungpalak. Isa pagbabawyak ti amin. Kat ulitig tagkin daw iti pamakawan ka na kayo kapamilya. Napakawan na ka nanak ko. Ulitig mo ngay bagakan ka. Agsingsingput ka. Kan pagbabawayam aminen dagiti basol mo anak ko.
Di mo dadaalan ti panagtalag kan pamatag ti pamilyam kan ka, ta isudan tumot lang ti makatulong, intunsikan ti agkasapulan. Alaga iyam di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Sagani Yalong Boliser. Isagsagot kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you and God bless. Biyag ti tao. Kabarbaro manan nga istorya wano episode ti may sagot ita kada kayo. Dito'y drama abiyag ti tao. Ngam sakbay na, welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Hello man pa kini Christine Lisnang, di Tatabaan Norte, Tuba Benguet, kani Angela Kanyenyen from Alicia. Kat itayin tayo nga ro dendanggan ti episode 350. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Uy, Marlene, asino si kabit video call mo itay? Ni Kaloy, abi. Agar-aram kanya. Ay, di ka basta mamati iti bagaday dya lalaki, friend. Ang mga no pagayayaman na kalaang. Apay ay akas tati pa nagsasaumkin ni Kaloy, abi. Apay, di mo amo ayang anday mo ng asawa kan anak na? Wen, amok dayta, abi. Saan damot ka no ang nagkasar? Kan basol ka no di babae no apay ang nagsinada. Di mo amo tipod no kadagitang ibagbaga na. Basta ganad ka, tani. Kasla saan na mapagtalkan day dya akaloy. Ang mga nulukun na kantulaang. Saan mat siguro, abi? Di ka madanagan. Tadin tumapasamak dayta. Imawag itay ti sigud nga asawam, kaloy. Apay kanungawan ititid mo asustento ti putot mo kankwana. Awan kwartak na nang. Nagsasarunod ta abak ko. Kan ibagayo man iti dayja babae, tas saan nga umanawag kada kayo. No di na ko maimpanaw ti putot ko, di siyak ko ma timang suporta. Ngam impanaw naman ngamin, iso nga suportaran na. Sige, tama pa na kon, ang mga nururayan nakagiti babarkada. Kat, papanamanon nga'y kaloy. Mapan kami ti may sasugalan na nang, bareng makatsamba akon. Tatang, simangpot ka matgayaman. Uwain, Marlene, anak ka. Alayam na ito'y ugot ti kamutay. Ta iso ti sidain tayo. Wen tatang, kan naibos gayaman ti bagas tayo. Maudin day to insaang ko. Kasta ka di anak ka. Alayam nga ron tinabati abayad ti mais ka. Tay supay lang ti pagpalingkin. Wen tatang. Ay, umawawag manin ni Kaloy. Hello? Hello Marlene, kumusta ka? Mayat-mat, si Kangay. Aping imawag ka. Mailiwak kami ni ti boses mo. Iso may nawagan ka Marlene. Mabaling ka din nga agsarak kayo itong madamdam ha? Ah? Sa dino ka di ti pagsarakan ta, Kaloy. Agsarak ka dita palengke, itong malpas ti biyahik Marlene. Katuna, agin nuray ta ijay. Kumusta ti trabaho nga inaplaya, Marlene? Mayat, abi. Mangrugi akon nga agtrabaho inton bigat. Malaka na saya at nga rodano kasta. Wan, Kat, apay, di ka pa agawid, Marlene? adapi uraya. Iso nga umuna kalatnan. Ay, kastaya. O sige nga rod, umuna akon. Sa dino ti papananta, Kaloy. Mapantamangan ni ti restaurant Marlene. Ang awan kwartak nga ibayad ko iti ka na. Saan ka matanagan? Tas siyak ti bahala keng ka. Agyaman nga rod Kaloy. Naimas gayam at talaga ti makan dito'y Kaloy. Iso anang inamot ti bayad na. Wen Marlene, damong ka di ti mga niti kastoy nga panganan? Wen, pasaray turo-turo lang amin ti pangpanganan yakin ni tatang. Kasta ka di? Marlene, kasano ngay? Aklunan na ka din.
Nabiit ka pa'y mutlaan nagaram kanya. Apay, di nakadi kayat, Marlene. Pagduha-duhan nakadi pa lang. Saan matakas ta? Ngam kayat ka pa'y ama-am mo anaimbang. Isumod lang titurong na. Amok akayat nag. So saan ka madanagan? Taay-ayatin kalaunay-unay. Alakat no kasta. Un ang harod. Sung bata kon ti panagayat mo. Oh, yes! Agyawan ak, Marlene. Datangar ko na. Un kaloy. Kaloy, asino tinakita ka babaya kadwam itay je palengke? Kabarbaro nubiak nanang. Apa ya? Ay na, sigurado ka, asaan nakapadpada man ng JX mo dayta? Saan? Naidumduma ti ugali day jay babae. Nakita yun nanang. Nasingpot day jay. Rumbang lang, tadyakon kayat ti sakit ti ulaw, kaloy. Wen, nanang. Kumusta nga iti pagtrabaho, Marlene, anak ko? Nasaya at matatang. Naanos ti bus mi. Kan libre pa'y ti kanin mi. Anak nagsaya at ano kasta? Un tatang. Oh, apay anak karubat kayo. Kat nasapa pa'y mat. Masapak anak ko. Tapno sa anak manin ang maabutan ti tudo ijatalon. Kasta ka di tatang. Alaan nyo nga ro day to'y nabati ang mais. Tamiriendaan yun to ijay garden, tatang. Ay, uwan man nga rod, anak ko. Apay akasla narabyan ka uni ang nagawid idi na minsan, Marlene? Un abi, tawan nga minin nagluganak. Naimbag tada ni kaloy anak kiluganak. Marlene, agpudno ka man kanyak. Ni kadi kaloy ti inuray mo iji palengke itay malam? Kasla makadlawa ko na. Un abi, pasensya kan tasaan ko nga imbaga adagos kan ka. No kasta, da kayo ni iti dayja akaloy? Un abi. Ala, umawawag manin ni kaloy. Hello? Hello, Marlene. Apay nga nagbayag mo nga sumbatan ti awag ko. Kwa, medyo busy ak ngamin dito'y trabaho, kaloy. Sorry. Kasta ka di? Mabalingag sarak tamanin to nadandama? Ay, kwa. Amangan no adupay ngamin ti aramidak dito'y pagtrabaho. Mabalin ka di nga inton maminsanan? Ito ti kahit ko, Marlene. Anya tinapatpatikin ka. Dahil ta trabaho, muna siya kanubyom. Kwa. Amangan ngamin no ikatandak iti trabaho. Nobyo nak, Marlene. Iso nga naskin lang asyak titong palam. Kaloy, mabalin ka di nga inton malpas lang arudan ti trabaho. Sa tanto agsara. Sige nga, Rod, Marlene. Sukunan ka di takalpasan ti biyahek. Sige, kaloy. Sa dino a lugar da ito'y kaloy. Sa anak a familiar iti da ito a lugar Basta sumurot ka kanyak, Marlene. Apay, awan ka diti pa nagtalakmuan niya ka nobyom? Damat kit di. Mala, bumaba ka. Agoray ka. Inuman ka di data. Wan, Marlene. Birthday nga minti barkadak. Makiatindar ta. Pasensya kan kaloy. Ngampulos asa anak nga umununag iti inuman. Umay kakit din. Di kagdanag. Siyak ti makaamukan ka, Marlene. Uy, Marlene, apay kasla tumaytayab ti panunot mo. Ay, awan abi. Nabanugak la siguro. Ni, madlaw ama ditirik na ma. Maululawak. Kasla makabakbakwarak. Anya, ay, tinasayaat. Mabantalangin ni J Clinic. Kuyugan ka, Marlene. Marlene, masikug ka magkayam. Wan nga rod, abi. Asino nga iti ama ti sikug mo? Ni kadi kaloy? Wan, abi. Ay, sus.
Apay nga ngayon tulok mo. Jak pagaro pa nakastoy ti pagpanag. Kalpasan day ti Arabia pa nagkuyog mi kendi kaloy. Amo ka din ni Kaloy amasikog ka. Jak pa imbag pag-aabi. Ibagam atap no maamuan na. Ay, awagam itan. Tay pakaamong ti kasasaad mo. Apay, anya ti baga Marlene. Masikuga kaloy. Katsi ka ti ama to'y inawat. Anya? Sigurado ka kadingas siya? Pingi akas na ti sungbat mo. Katsi ka laang matinobyo ka kasinsinnarak ko. Alalala. Wanin. Kat anya nga ro ti pagdanagam no masigog ka. Takdaram ti sikog ko kaloy. Duata makisarita kinitatang ko. Di talang gaya. Malawan. Umaya ken tunbigat iti balayo. Urayan da kijay. Rabiin. Ngam awan pa'y tinubyo manakaw. Kura man no umay ita. Wan nga ro tatang. Gamurayan tayo lahat na. Ang mga numadama pa iti biyahe na. At dala siguro nakataktakan na tatang. Tao po! Umayak man! Ha? Woo! Ada magpukpuk kaw alalaki, anak kaw. Ni kaloy dayjay tatang. Napaingay. Kasla na bartek, Mike. Mabiit lang ang tatang. Inaksabten di tarwar. Anya kameten kaloy. Apay ang nagbartek kang imay dito'y balay mi. Kababain kini tatang. Awan day ta, bayin-bayin ganyak Marlene. Apay at dadake sa'yo ti day ta. Tinapatag imayak. Tao may ko kasaritan ni tatang mo. Ala, mapantangarudan iti ayan ni tatang. Naimbaga rabiyo, tata. Siyak ni Kaloy. Siyak ti akin putot iti sikog ni Marlene nga anak kiyo. Anya? No kasta, masikog ka Marlene. Wan tatang. Pakawanan da kami kuma. No kasta. Anya nga iti planong nga ramidan barok. Saan kayo madanagan, tata? Tatakdirak ti putot ko ito na kayo. No kasta ka raw. Nasaysaya at no agkasar kayon iti kabiitan na panawan. Umanamong kakadiiti ko na ni tatang ko, kaloy. Kano kasta ti ko na edi iso ati matungpal. Iso ti masuro. Alang ibagam kadagiti dadakkel mo tagkalaysa kayon kin ni Marlene nga anak kaw iti kabiitan a panawan baraw. Wan tata, wan. Ariklado. Nanang, masikugan tinubyak. Kat kuna ti ama na amasapol nga agkasar kamin iti kabitan na panawen. Dayta katikon kunakken kakaloy. Nagaramid ka man iti sakit ti ulo kon. Ay nananang, saan kayo kadi nga agungan? Awan maramidan yun at analpasin ti amin. Sakit ti ulo talaga ti papay mo. Kahit kano nga ro ti plano ya pa nagkasar. Iso nga ro da mapantay je balay tinubyak. Tapag sasaritaan tayo dayta, no kaano ti kasar. Anya! Kahit isaganaam nga ro dayta tas ikamot tinagaramid iti dayta parikot mo. Diyak ka ba ilan nanang? Masapol kulat tamot at itulong yo. Kundi karit kang agkasarawang maggayam usaram. Kumusta kan ngay Marlene? Dakkal mo tandasikog mo? Nasaya at latamat abi. Wen tamanumat na bulan. Umandanin ti kasaryo iti nobyom. Nakitam ka din ti ina ni Kaloy? Wen friend, istrikto ti inana. Ngam awan maaramida. Adda ditang. Ay kat anusam Anyat amom, ang mga nula nga na lang ti strikto ngam kinapunno na. Nasingpet gayam. Sapay la friend. Apay, sa dino tayan ti asawa Marlene. Kanayon nga awan, kat kabulanam itan. Diyak nga ron ang tatang. Saan ko ang makontak? Sapay ang saksakitan ti tiyan ko. Ang anak aksamatan.
Ay na, makapadanag kamot anak ko. Anay ko, Ah. ang sakit man ang tatang. Ay, asas. Ang sasarunog di pa ang sakit na. Alala ka raw. Mapanta ka rin din sa hospital, anak ko. Tatang, awan ka di pa ilan ni Kaloy. Awan pa'y mo't anak ko. Nakapas nga ikan. Ngumawan pa'y laeng mag. Hello, Marlene. Kumusta ka, friend? Ay, naimbag nga oras yung tata. Ay, kastamot balasang ko. Agyaman nak, friend, ta nakapasyar ka. Saan mo ka di nakita ni Kaloy di Tarwar? Nalabasak mo ti Deji Tersena nga gininom. Kadwa na dagiti barkada na. Apay, di na pa'y amu aya naganakkan. Saan pa'y nga ron? Aw-awagak pa'y laidi namin sa nakalman. Ngam saan na sungsungbatan ti cellphone na. Saan ngamin anagaw-awin? Anya? Di na kunaan napatpatag dagiti barkada na ngamda kayong agina. Mas daawak mo iti dayja tao. Paliwawang sa mo dayja anak asawa ang anak ko. Anya tararamidam ngay. Naganak ka nun di asawam nga mada ka mulatan dito'y balay kalaw. Masadutak na nang. Gan ka ba ulan na dayjay? At daman ni tatang na akadwa na. Ay na, nagalas ka ti kasta pa nagpampanunot mon kaloy. Saan ka ngagbalbalew? Mapan ka kidain. Tayong kamat kitaan di putot mo. Tayong kapatanggadan di asawam. Inton rabi inton nga mapanak na nang. Maturugak pa'y. Nasakit ti ulo. Aping itaka lang ang Kaloy. Oh, di ka kumamot ka nagungat Tado nga min tinaramid ko. Isodyak na kaawid. Sana bale, adamod ni tata nga kadwam ditoy. Anya, kano na ko na ni Abi nga inom tar aramidam idinakita na ka? San mat Patpatyam tumat amin amaidanon kan ka. Ulbod na jagayim mo. Hello? Hello, Nanang. Adda ka din ni Kaloy dita. Nay, awammat Marlene. Sana nagawa-awid. Apay, awan di ta aya. Awan nga rod, Nanang. Saan anagaw-awid? Kat awan ka nun min. Kan saan ko pa'y amawagan? Ay kat, jakam mo no sa dino ti ayan na ita. Ang bayam tawagak no madamdama balasang ko. Alaman nga rod, Nanang. Agyaman na. Apay nga itaka lang ang asumangpat, Kaloy. Talaga ka di akas tamlatan iti agnanayon? Saan ka man sumana Kaya't bunsamot ti malipak. Kabailang nga aramidan ti kasta kanya. Kabailak no di ka pala sumardeng sumana Maglablabas kang, Kaloy! Nito! Kaloy! Kasta de rumbenggeng ka bungangirang asawa. Umanawak man langan. Makapawan ka matitigalas! Ala, apay taro pa Marlene. Limitan mat. Kinabilnak ni Kaloy idirabi Abi. Nabartak ngamin. Anya? Kat, amo ni tatang mo ti kastang aramidan ta asawam kan ka? Saan? Tamangan no ang kinabilda. Ay na, apay ngamin ani Kaloy ti kinayat mo. Binagaan ka ngamin idi. Awanan maaramida, Abi. Nalpasan ti amin. Nalabas man ti babauik. Ngam sana na may subli ti amin. Ay natapno ammom. Kabkabilan matlaang ni Kaloy ti sigud nga asawa na idi. Isa pinanawan da takas ti ugali na. Abi, Kat, anya ti planom ita? jak pa'y amo. Nonya tinaskan nga aramida kita. Marlene! Aba sa masungsungbadan daw ka, ha? Apay ngagpukpuk kaw kakalaw. Katrabein, naturugan ni Marlene. Ayan na dagiti aginaktatang. Irwarayo, nakaturog dan. Anya ti problema? Apay ngagpukpukaw ka. Apay saan mo sungbatan na gitawag ko kan ka? Adda ka din sa balim, ha? Ha? Di mo amo tilaw-lawat ng Kaloy.
Saan apod no ti bagbagam? Pumanaw ka dito'y, kadi kan ag subsublipay. Ay, sigurado ka di? Akabaylam no, anak marin. Kabailan mo ti agbyag iti anak ko, nga uray awan ka. Iso adi kan ang pakita kada kami. Marlene, anak ko. Sigurado ka ka din iti nagbalin a desisyon mo nga sinamon ta asawa mo. Wantat, nasaysaya at nga agsina kami. Takanayon nakmatladang ran. Amangan ket dinupati ti anak ko ket dangrannan. Ala, di ka madanagan. Taginggat ka ba ilang? Tumulong ak. Para iti kasapulan ti apo ka. Agyaman ak tata. Ne, adawag mo anak ko. Ninanang mat. Hello, Nanang. Hello, Marlene. Ay namay ka dito, Morgue. Natayan tanak ka. Anya, apay. Anyat napasamakan ko na, Nanang. Natake. Anya. Marlene, dua tawanan ang nabalo ka. Awan ka din plano makirelasyon manen? Narigat ti agsao iti patapos ako na da, friend. Diyak kumakayatan. Ngam adamot ngamin agar-aram kanyak. Kat kasla magusto ak ti ugali na. Padak metla abalo. Anya? Ne, kita ama friend. Kilati sa mga imbag ti ugali na. Tapno saan ka manan ang mailawan? Narigatan. One friend. Kaiskwela ak iti high school. Iso ak kabisadok ti ugali na. Nasingpet. Sigodan ang agar-aram kanyak dayjay. Ay, kasta aya. Kat adakan ka, friend. Ubing ka pa'y mat. Kan karbangam ti paayat, kan agayat manen. Marlene, agkasarta ko man. Sika no kayat na kon nga ikalay sa Robert. Napanik na ka kun ti kinapudnom kanyak. Iso sige. Umanugot ako no kasta ti kayat mo. O sige, pagsasaritaan tayo nga rudin ti panagkasarta, Marlene. Barok, nakadasara ka. Uwan, tatang. Umayin mga dagiti trabahador. Ay na, danda ni malpasan tinagdakkel balayok ni Marlene. Agyaman ak, Barok, ha? Nakasingsingpet ka una iti anak ko, then iti apo ko. Patpatgat namin idang agpatpada, tatang. Ay na, baragsakan ak para iti anak ko. Ngamin, mapadasan namot lang dagragsak. Kan maipatag iti husto. Kinapudno na, Barok. Kadayon ko nga ikarkararag na iti Diyos. Asapay kuma, tamasarakan ni Marlene ti mangipatagkin kwa na. Iso nga agyamanak, tadimteng kay ti biyag dagiti agina, Baraw. Talaga siguro matanda kami tinaikari para iti tunggal maysa, tatang. No adapan nobo kapag daldalanam ita, di kag sarimadang, tumakder ka kat ituloy mo timagna, tamakadanon kan tulat ta iti lugar, aparakan ka. Alagagayam di tamanan, tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. Niya po Diyos timang tarabay iti tunggal maysa.